Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Alhamdulillah, strike pertama geng. Strike pertama. Ui. Strike pertama. Alamak geng. Strike pertama geng. Alhamdulillah. Saiz padu geng. Padu geng saiz. Gila lah. Alhamdulillah. Alamak. Okay geng, Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Ini hari aku turun casting dekat spot belakang ni. Aku try tadi beberapa kali. Ingatkan tak ada nak menangkap, sebab aku ingat nak try je dulu kat sini. Tutup. Baik geng, saiz pun boleh tahan lah. Okay geng, aku sambung balik casting, tengok macam mana. Kalau ada tangkapan nanti aku akan update Apa-apa geng, jom kita lanjut. Geng, kalau silo tengok geng. Dari tempat jauh kat situ. Tu kan ada kat tepi ni. Strike yang kedua geng. Strike yang kedua. Alhamdulillah. Good size geng. Mantap geng. Strike yang kedua geng. Alhamdulillah. Gemuknya ikan kat sini. Baik geng. Penat mujuk. Akhirnya ada juga. Okay, geng, aku masuk dalam karung dulu. Stay tune lagi
Allah Akbar. Ui, alamak. Ada yang menyerang. Allahu Akbar. Kecil ke? Kecil ke? Letuk lagi. Allah. Alamak, geng. Ada yang menangkap, geng. Ya Allah. Ada yang menangkap, geng. Ada yang menangkap. La ilaha illallah. Curut aku curut. Dah sambar dah, geng. Dah sambar dah tadi. Oh, alhamdulillah, geng. Oh, strike yang ketiga, geng. Nampaknya macam curut. Okey, geng. Strike yang ketiga, geng. Alhamdulillah.
penat memujuk geng. Akhirnya dapat juga. Bolehlah saiz kecil sikit curut. Geram aku tahu. Lagi tadi aku pujuk kat sini. Baru dapat ni. Saiz pun tak apalah geng. Ini aku lepaskan balik lah geng. Alright geng. Okay geng, sampai sini je lah video aku kali ni. Alhamdulillah ada juga lah strike 3 ekor. Yang ketiga punya strike tu agak sikit. So aku dah lepaskan balik tadi. Tapi apa spot yang pertama tu, kemungkinan aku akan repeat balik lah. Gorgon juga saya kat situ besar-besar pada padu. Okay geng, kepada yang menonton jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Tak lupa juga aku ingin mengucapkan lagi sekali selamat Hari Raya Maaf Zahir Ramadan. Apa-apa nanti kita tunggu next video, okay? Assalamualaikum.